Kamat jong upulit ketenat Civil Defence and Home Guard ke Sarkar Meghalaya, ubala klat ha kejingjia ke ba dan uweru ubala ben penti kenaya ke daw jong kejingyap hanot Guwahati Assam, kalapoi si ka yengsa jong u ke badan hanong dawa mauring keneng. Hakabe day berkeni kejingjia na kaliang gibahyeng ki bala pediang ban le ke postmortem batru ban ujor da ke ejahar kila dawa ru na ki pulit ke Assam bakin penlongi ke jing tauket ke bapanya kenang bakin yo ke jing bishar ke bahak. Ya kini ke jing bishar ke bahak la dawa lingba ke ejahar ke bala ujor da uhinman jang Reebokson dekhar sawian uba Roland dekhar how officer in charge dong ke North Guwahati Police Outpost haka khat wait de yang arja arpusan ya ke baki pulit kila dapan pediang. Haba poi kamat haka yeng sa jong u lala ban yo sngo ya ke jing yam pang not jong ki bah yeng hasam namar nakaliang jong ki kishim baka ni ke jing yap kamdei ke jing yap ke baki la ban pediang hendrei ke ke jing yap ke bampat dei por kham tam bau jingai na le yeng badru baya kamat jong u la shyo tam da ki pulet na rot ke surok hagoripur hajan koi ka dhaba hakapor khandai steng men miet hadin kattu ka ni kanta bau leja na ka jaka jing hikai ka NDRF kam ka badan hachang sari North Guwahati Assam. Hagabe day bagani ke jing yam ki bahayeng ki balawan phailang na Guwahati kila pentem bagi pulet na kate jaka kila pentep yaki baka jing yam kadai na kadaw ka hat atak ka bana ka liang jongki Kim Priang Satya. Kita ka ong makahak atak kemud dalai lai ngan tiang ngakren dang sai ya kata tengah nom tiang ya tak ai te ya bom basyo dan ga balik ko kuno bat kata kacing ngayo slow kata kacing cengai ro so ko akham cengai te uni khun chunga kemud chu lek chu sangmit ubating hai gamit to kumnu lek po shadu kata kacaka ka ba kupilit uang bala lap sadu kata cekak bah hadu nyo framer hanyo fra nye to te chane yo khobor kunta to ar kilometer tam te kalong ba uni ngamngai ba un lek churu sata klem mobile klem pisa klem patlun kumno un lek sata ngam nom pediang ye kata ka ba kiong bun khantam ro ni khun bo sak dikhlain ha untuk day ba cupang kemud udi khun ba paria au ba ong na buncudan kapang kestom ro ben thlong ben don tak hak tak kemud ngan pediang dalai lai ro Nolor kata na kaliang ki bahyeng kila pentep bau ribak habami na kate jaka ai jing hikai uklam ra wat ya ke mobile bat ka plapisa kumta kila ong kalong ke badan kam bandon ya ke jing toket am habedi bakni jing jia te tu ngi la yo jing tep manen kila ya thu tu na po Home Guard department dan kaliang jong milman kila ile stage po office Home Guard na silong mau ding te din tu ki ong ba la tip ba din ba si baje mat kala steng kala duna mau barat bala tip bala lap kamat hadin ba kila ile po thanat te temen kila her ni ste ale lai kundu yo officer in charge to ayu bari pe ini case te anak kalian juga kila kila apa AIMS hospital dan kalian juga kila aga FIR yang kulit bah di mana aga jung toket ke ba hok buat ke ba khut mah kalian juga ti kwa kam tah te habe keren ba kulit te ki ong ba kadi ba nakahat atat te kalian juga pan long sispa pan ngim tikna ma nomor ba ngim setikna ba hadin bing atip ke postmortem am kulit tu ong ini ba mensimit mah tu khandai terek ba uyok pun kadang kita kawi gadaba no try gadaba hantu po men gaun borlik daba te yotho ong ba ifon siapa thanat apa North Guwahati Police Outpost yang ba don kawi kamat jung wi brio hantu te din ki pulit ki selek bensim ki sa ra hospital te po hospital bre ki ong ba brio la kha em ki ila ekran ki don lang ki kolik ju prabe tri lang ju ba yelik lang na silong nam taban lik training nam takni kamu jongki ate po Guwahati te ya kita ki kolik jung perlok jung la yo ki bani tendo te yo tau bapek ya ni ka NDRF
training camp juga government Assam layo hi bai kendo tiki ong ba umi na ton opok kam kumba ndru siteng ndru sopo jan mit juga kendai trek umi ong balik sum ra berarti phong dop tulungkot tong ba t-shirt untuk hi tama hadin pat kumba prabaji gitu ki ong ba umman phasu tiki inform yo tu officer tu ki yet tu sha po cloud ma kolong cloud kam ki kolong yo gede kam sekendong te ki hadin bekim lap ra te kum next day pada menen sepuji mestep ki le apo Changsari police station dekat bagi tu official juga Assam government tidak kali itu pada ki thu ba ki ong baja ubri tamta te ki pen i kadur te tu si pen i kadur ba di kadur jong ribok kan ta ba tau bakilap bah kamit beladap mah kamit kendai trek bilap tanah road surok kada gilap na road surok tu ga Guwahati bai hata road kadiga 4 lane expressway gilap na road ki kemji tu pulit gilap tanah road surok et kamet me kata tan nomor ba mujudan kata kadak kesan mah kili ba un sitam mon kumta te long banong mengit kumtar mengit ya terkadang ni sepale ke postmortem kena mentip gi jing sial ber khaj mah te la le ya ka FSL rumah forensik test keturu lasim te hadin te menetingi la le naklian junga ban men tra jung la le stasi kamru la le ya terka balap ya kamet ru te persyak kata hafta ka khmat jung kata daba balap ya kamet kata dabar kodon CCTV kamera te la de bong yo officer in charge juga tuga outpost bah kin cross check ya keturu em ngin budien ya kan ya ngin budien ya kan ya mentah din subu ki ong ban yo ka report jong ka postmortem hadin ars ngi lais ngi te yang sampai hadin bela yo postmortem report te kumu bengen le mah ha kata te kebakong san kin nomor ba ni le te on duty mah te ni don po homgat department gi training te nama taban syakri ya ka jela mah kumui na kinong tre jong sokar ti long ba nakaliang jong ka government jong iru te trai mutai sini slik kendo hi iki bor bahlor jong ka department bakin simkhia gini kam bang yo ya ka jing toket dan ka jing sisa bar khaj mah ka iba pelong yo mi bayi jong iban klat mah modang le dang mandi poiste ende yo Wednesday pada la jianok ni din meng layo ay sintip ba uri bakson ula khat no sepo ko hati na da ba ulek ban training ban pentibet ini dia nam ta kata kam ka ba ula trai apo ka humkat department te adi mi yo sintip te na liang singi ngidap la ka sing umdum ba kunu ne samla klat te na liang sungi te pat sungi kung snong bat liang sung dor badong dawa long le bangi kena la le bangi ong kum kum ni sokar te long nakaliang sungi long ni kwa ba nakaliang sungi sokar hadu kat nu kala le la ni kum nu kala le habi de kan kam marba uni sama sungi bala klat no long ule klat sha ba kecela bat klat ro hal kam ka ba ule men training te long pangkala hari ko kom kapulong kecingdu cingkeman kan ya kiwe samlang te kumsuru ya ka sarkar Assam kumnu ki la le ikani kam na ba kani ka training itip bakila pulang umde tang la kementa chong kat tu kani ngut kibriu lai kala dei nam ta chung baro kini ki cela bang state ki berana por India kila pulang ikani ka training hapo ajala Assam ikani ka jingcha kan cha bat kan long kumni te kumnu ni perkhat kan ma ong ka ba ngim sungla ban priang te kaban ong ba habai ni kren phang ka chukhat na chu uru kolong ba na kolong chi asong itik haya ka tulong kaman tu so ba ribak ulong hadu ba un nek cungai sekat senong wei nomor tengah senong ru uri ba tengah dap nyau prabaci permit uncu kam demi su sabar ni su sunuru uncu lek su lek na kikam tu kam telung senong wei kumnu unlek kumbal ada ong da i kafa unlek klem ka patulun unlek tang klem ka mobile kata kalong ka bapin ngo ini kabat kapisa rumdan kata kalong bapin ngo ini tenak yang sungi te kalong ba ngikwa ba
kanu ka report ka bangin yo halor kani ke cingca kan long bai ka bomdon ke cingma silang kemon matrai la da na kaliang jong sarkar kan cindel simkhai kini kam mo ba ka report ka bangin yo kan long bai ka bomna silang kemat golong ka ba penhun bat ka ba bensu musim ya ki huntam hi ngasam ka bala do na ya uni buri su habi dai bat culong cuma habi dai bat ka sinong ka thau bat ka dong nong dawa bat ba ribak son khar bro ngitip dei u khna uba ni thu thau hi bro we kisnong ka thau bat u khna uba chustana lo da baro bat ngadu ba ula don ha ka humkat department kum katman dan u kum katman la kum ngitip nda urun arsnam ha laisnam te kacing dan cu hawen ka department kalau saya kacing kerku kacing mentoy ka bakraw ya isam la cu ka thal bat cu khnong namar kacing dan cu golong ba kalap ula penpli kalat ya ki samla cu khnong khamtam ka ni ka sai ka kam cham ba ban pilsilure ki ban rung sha ka umkat ban lek training ban yo ai ki certificate umkat ban yo ai ki kam ki long ki kam ki ba sibanai arbanai kam traffic ki kam security ula penyerap bat ulong ru usamla ubakemen baha penyerap ya ki samla ki bawan se uban pancerap do te bat hasunong thawru mensua ula long ru samla ubu idan menta baha hagash sinong ka thaw la kalong hagaching lek sport bat ulong ru ubreu uyo ai chi e bat chi sanya nabaro kinosong sinong Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya